rasa mengingatkan cerita kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Tetamu saya hari ini adalah seorang yang sangat istimewa pada saya. Okey, nama dia ialah Puan Sumita Tavanandran. Okey, dan beliau ialah seorang senior manager research dan development di Malaysian Association for the Blind. Okey, tuan-tuan dan puan-puan kena dengar betul-betul apa yang akan disembangkan oleh Puan Sumita dalam podcast kali ini. Okey, bersedia. Apa khabar Sumita? Baik, Umi. Aha. So, how are you today? Good. You look good. You look fresh. Baru balik dari sukan ni. Padan lah. Aktif juga awak ni ya. Lari 3 km kan? You tadi lari 3 kilometer? Program Adidas tu. Okey. Jadi sekarang ni Puan Sumita sebagai Senior Manager Research and Development di Malaysian Association for the Blind, you ni banyak terlibat dengan penyelidikan lah. Ya, betul. Okey. Cerita sikit tentang your background sebelum masuk ke sini. Okey. Sebelum masuk ke MAB, saya dah 27 tahun lah kerja dekat MAB. Okey, so memang lama lah. Dah otai lah orang sebut. Okey. Okay, so sebelum tu as usual saya belajar dekat sekolah rendah, sekolah biasa, sekolah celik. And then masa umur saya 8 tahun saya sambung belajar di St. Nicholas, sekolah yang khas untuk blind lah. And then saya sambung belajar di Sekolah Menengah Perempuan Air Panas, which is an integrated program untuk blind. Seterusnya ke St. John. Famous lah sekolah tu. Air panas tu. Memang panas sekolah tu. Okay. Alright. Then Form 6 dekat St. John's. St. John's. Itu sekolah saya. Ya Alma ke? mater saya. Okay. Ramai. You ada second one already. Okay. And then lepas St. John, saya sambung ke UM. Itu pun alma mater saya. Okay. Sumita ambil apa dekat UM? Saya ambil Masscom. Masscom. Ya. Okey. Tahun berapa tu? Tahun 93. 93. Saya jauh lebih senior. Saya graduate dari UM tahun 71. Belum lahir pun lagi dia tu. Itulah. Okey. Apa namanya? Hari ni saya nak bertanya sedikit tentang penyakit mata. Okey. Daripada maklumat yang saya dapat lah ya. Bila saya baca kan, saya macam sedih sangat bila membaca cerita tentang penyakit mata Sumita, sebab dikatakan dalam ni awak lahir-lahir je ada penyakit glaukoma. Ya, correct. As a baby pun awak pernah menjalani your first eye surgery masa awak berumur 1 minggu. Ya, correct. Ya Allah, hai. Dan by the time you turn 8, you have gone through 10 eye surgeries. Ya, correct. Ya Allah. Macam mana ya perasaan mak dan ayah awak masa tu? Cuba cerita sikit. Apa yang you ingat? Yelah masa baby tu takkan nak ingat apa kan. Masa yang 8 tahun tu dah pandai sikit dah. Masa tu darjah 1 ke darjah 2? Darjah 2. Darjah 2. Okay. Cerita sikit. Macam mana awak awak dapat tahu yang awak tu ada penyakit mata dan sebagainya. Okay. So memang saya ni memang dilahirkan dengan glaukoma lah. So it is called as congenital glaucoma. Okay. Tapi masa tu saya masih boleh nampak di dua-dua belah mata lah. Dan saya sendiri tak tahu saya mempunyai masalah penglihatan sebab mata saya tak nampak pun macam mata orang yang ada masalah di mata tu, sebab it looks very normal. And I could see on both my eyes lah. Tapi memang partially blind. So kalau dalam kategori klasifikasi yang kita sekarang ada B1, B2, B3 tu, saya boleh consider saya ni macam B3 lah. B3. So still can see quite clearly. So tapi yang saya peliknya masa tu, masa kecil-kecil kan, selalu keluar masuk hospital lah every
6 months ke macam tu, memang kena pergi untuk eye surgery. Oh, ya Allah. So kiri kanan lah, because and I was also on medication. Memang kena ambil ubat, dan setiap kali kalau mereka dapati mata tu ada pressure tu, tekanan tu naik, mereka panggil saya untuk pergi untuk surgery lah. Tujuannya mereka akan create the drainage system tu supaya air fluid dalam mata tu boleh dialirkan keluar. Ada tak lain-lain adik-beradik dalam keluarga yang mengalami sakit yang sama? Oh, tak ada. Saya Tak seorang ada? je. Yes. Okey. Okay, so Dan masa ketika masa itulah masa kecil ya, masa toddler lah, right? You tak tahulah what is happening to you. You tak tahulah, so tak ingat pun. tahu kena pergi hospital je lah selalu. Setiap kali pergi hospital, mak dan Yes. ayah bawa. Yes. Bayangkan ya betapa sedihnya ibu dan ayah awak ya masa tu. Tiap-tiap kali bawa anak dia ke hospital. Ya, memang mereka banyak mereka lah yang banyak sacrifice lah. Ya, berkorban. Ya. Ya. Dan masa tu memang masa dah 8 tahun tu dah pergi sekolah. Yes. Awak dah pergi sekolah dah? Masa tu dah pergi sekolah. Okay. Masa saya umur 8 tahun, I lost my sight on my right eye. Totally. How was it? How did it happen? Dia adalah satu insiden yang macam without any specific reason. Mungkin kerana tekanan tu terlalu tinggi. So bila saya bangun dari tidur, actually saya selalu ada, masa tu kan saya selalu ada masalah sakit mata. Memang very painful. Dia macam kalau kita sakit kepala macam migraine kan, dia memang selalu saya ada masalah tu lah. So itu merupakan tanda-tanda pressure tu dah tinggi dekat mata lah. So setiap kali ada kenaikan dalam pressure mata tu, so it will really cause very severe headache. So ada satu hari tu, masa tu dah umur 8 tahun lah. So bila saya bangun dari tidur the next day, all of a sudden sebelah mata tu memang tak nampak langsung. Bangun pagi memang I told my mother, saya tak nampak dua-dua mata mak. Then mak saya dua-dua mata tu all of a sudden that morning. So then the other side yang sebelah kiri tu gradually I regain, sebab memang kan saya under medication, so mak saya letaklah ubat kan dua-dua mata. So gradually yang sebelah kiri tu boleh nampak balik, but of course partial lah kan. Yang kanan tu totally became dark. Dan bukan setakat dark, it shrink seperti mana yang ada sekarang ni lah. Dulu tak macam tu. Then bila dia shrink, obviously lagilah memang tak ada harapan lah. Then mak saya, my parents lah, they took me to the hospital, and then the doctors told me that yes, memang mata kanan tu cannot be saved anymore. Masa tu umur 8 tahun. Ya, masa tu 8 tahun. Tapi sebelum tu pun saya dah tahu dah saya ada masalah mata, because I think around 6 years old macam tu kan bila saya start pergi sekolah, kindergarten. So I used to think apa yang saya nampak itulah orang lain nampak. Macam yelah budak kecil kan. So saya pelik. Kenapa bila pergi sekolah saya tak nampak tulisan atas papan hitam, tapi orang yang duduk sebelah saya tu nampak. Only then I begin to ask my parents. Lepas tu bila saya pergi jumpa doktor, saya dapatkan clarification daripada doktor. Only then saya tahu yes, saya ada masalah mata. Sebagai budak kecil yang 8 tahun ya, Sumita bertanya pada doktor, what's happening to me like that? Yes. Oh my God, Because you are such an intelligent little girl. Because I was very curious sebab especially bila orang lain tulis dekat buku, mereka boleh tengok dekat on the board and they can straight away write. Yang saya ni pula kena bangun, kena pergi dekat depan. So it is like very troublesome kan. So that's why saya pelik lah, saya nak tahulah kenapa saya seorang kena macam tu. So that's when I got to know that I'm having glaucoma. Then along the way, I also came to know glaucoma is a disease where gradually I will lose my eyesight. Dan ubat mata yang saya pakai tu hanya setakat untuk lengthen the period of losing the eyesight. I see. And this was explained by the doctor to you. Yes, this was explained Dan by the bila doctor. doktor explain dekat Sumita tu, of course your parents were there, right? Yeah. When they explained, and everybody accepted the fact. Yeah.
my parents actually mereka dah tahulah sebelum tu. When I was even small kan, so they already told my parents because of macam mana glaucoma ni will affect the eyesight kan. So they already told one day I must be prepared to become totally blind. Yeah. Only thing tak tahu bila. Yeah. So they already told my parents, but I came to know when I was already in primary school lah. Masa primary school baru saya betul-betul faham lah. You know, and then bila saya dah hilang sebelah mata, dah hilang penglihatan di sebelah mata tu, only then the doctors through the social worker dekat hospital, they referred me to St. Nicholas. Okay. Yeah. Okay, Sumita, bila Sumita masuk ke St. Nicholas, right? Umur berapa tahun tu? Okay, masa tu saya dah umur 8 tahun lah. 8 tahun. Halfway through. Wow, Not maknanya kan 8 tahun dah berpisah dengan ibu dan ayah. Ya, memang. Wow, Akbar. Dan semasa di St. Nicholas tu, macam mana you masih lagi ni penglihatan you makin merosot macam mana? Okay, so masa saya start masuk St. Nicholas tu, mata saya sebelah kanan tu memang tak nampak langsung lah. Before that, I was in a normal school. Masa tu, saya dua-dua belah mata tu nampak. So, I was just like any other sighted students. Tapi bila saya dah masuk St. Nicholas tu, masa tu baru saya jumpa dengan ramainya orang yang tak nampak. So, that's when I really it was a huge changes yang berlaku dalam hidup saya lah, you know. Mula tinggal di asrama, mula berjumpa dengan orang-orang, student-student lain yang tak nampak, and then seeing how they can do a lot of things, which tells me that I also should pick up along the way. Okay. So, yeah. So, start daripada situ, a lot of things begin to change in my life. You were there sampai from the age of 8 sampai umur berapa? Sampai darjah 6. So, Darjah 6. yeah, it That was a means fully about 12 lah. residential school. About 4 years. Yeah, 4 years. And then after that? Lepas dah habis darjah 6, I came to Sekolah Menengah Air Panas, Sekolah Menengah Perempuan Air Panas dekat Setapak. Itu integrasi, sekolah integrasi. Yeah, it is an integrasi school. Okay. So, But that one is a day school lah. yeah, saya was staying in Setapak. Oh. Sekolah Setapak tu kan, Sekolah Menengah Khas Setapak. I was staying there, but belajar dekat Sekolah Menengah Perempuan Air Panas. Okay. Dan di situ juga awak berkawan dengan both blind and non-blind. Yeah, so when I was in St. Nicholas, my entire circle of friends, those who are only visually impaired, of course adalah kategori lain, multi-handicap apa semua adalah. When I was in secondary school, I got the opportunity to mingle around with both totally those who are visually impaired and those who are sighted as well. Yeah. Masa tu kan, sebagai remaja lah, right? Ada tak terasa you nak tahu lebih lagi apa yang berlaku pada diri you? Okay. So, as I said, glaucoma adalah adalah satu penyakit yang akan menyebabkan penglihatan kita semakin berkurangan. Yeah. So, sehingga tingkatan 3, even tingkatan 4, I could still read and write. So, I was using print. Belajar dekat sekolah pun I can still read and write, but of course obviously I couldn't see the blackboard lah. Itu saya faham lah dari dulu kan. But when I went to form 5, I realised that my ability to read tulisan celik dah semakin berkurang. So I need to prepare myself for SPM. So that's when I start picking up Braille. I only learned Braille when I was in form 5. Wow. And you took you learn very fast. Yeah, I could manage. Yeah. So I learned Braille only when I was in form 5. So masa form 5, I switch both. Tulis pun dalam Braille. Tulis dalam Braille, tapi tulis pun dalam Braille, baca pun dalam Braille. Dua-dua saya buat dalam Braille masa form 5. And to master that art, you know, it takes a while. Dan mesti gigih lah, mesti betul-betul belajar. Kalau tidak, ada setengah orang lambat, awak cepat. Yeah, Sumita cepat. Yeah. Because you not sit for your exam. Yeah, because Wow. the push was there. So kalau saya tak tahu macam mana nak buat baca Betul, Braille, betul. I wouldn't have able Betul. to sit for exam.
Okay. Ya. Since yelah masa budak kecil tu lain cara penyesuaian dirinya lain dan sebagainya. When masa you remaja, ada tak Sumita merasakan bahawa macam orang sekarang, budak-budak sekarang sikit-sikit stres, ada tak you juga berperasaan begitu sepanjang you tempoh remaja you? Okay, stres tu bila macam kan, kan saya switch kepada Braille. So sebelum saya switch kepada Braille, in between, bila saya nak baca tulisan semua tu dah saya tak boleh guna macam just by looking at the papers, I can't read. I have to use magnifying glass. So bila kita gunakan magnifying glass, kelajuan kita membaca tu tak sama macam kelajuan orang yang nampak baca lah. It will be slowed down. So bila slowed down, kita tak boleh strain mata lama-lama. So masa tu memang jadi tension lah, sebab katalah saya nak baca something, I need to finish off within half an hour kan. But I will take easily 1 hour to finish off that part, that material. So jadi sangat exhausted. So bila we go through that kind of exhaustion, banyak kali kita rasa macam feel like giving up. We rasa macam dah tak nak sambung baca lagi. But again, I know at very very deep in me, in order to succeed in life, education is the only tool. Alhamdulillah. That is what I actually want to know from you, because tuan-tuan dan perempuan tahu kan, Sumita pun tahu kan, beberapa tahun yang lalu di Malaysia, orang yang nampak ni tahu, 10,000 student yang patutnya ambil SPM tak nak ambil SPM, Sumita, dan semua ada penglihatan 100%. Sumita tahu tak, Umi dengan Dini, Shidi dengan Kai yang OKU penglihatan ni, kami travel all over Malaysia mengingatkan budak-budak, dan diorang pun buat macam Sumita ni juga, sharing betapa pentingnya ilmu. Jadi Umi selalu cabar tahu budak-budak dekat sekolah-sekolah semua yang nak ambil SPM, yang tingkatan 4 sebenarnya, abang-abang ni kan tak nampak tahu, tapi diorang ambil SPM. Kamu tu ada 100, dan salah seorang daripada abang tu, tak naklah sebut yang mana kan, dengan hanya 50% side dia boleh dapat, Sumita, 6 distinction. Kamu, Umi selalu cakap macam tu, Sumita, kamu ada 100%. Apa sebab kamu tak boleh belajar? Kenapa kamu tak nak belajar? I don't, because macam Sumita is fantastic. And when you were taking your SPM, berapa persen tinggal lagi sebelah mata tu? Oh, very little. Dah tak boleh baca tulisan celik dah. Dah pakai Braille. Right. Yeah. And you succeeded in your SPM. Yeah, I succeeded. You see? I went through. Tak nak lah tanya, tak nak, kalau you tak nak share pun tak apalah. Tapi macam you merasakan bahawa SPM tu sangat penting dalam hidup you. Education is very important. Yeah, education obviously very important. Yeah. Ya. Lepas tu you masuk ke tingkatan 6. Yeah. Then I continued my form 6 dekat tingkatan 6. Dulu dekat sekolah setapak dulu. Lepas tingkatan 5 kami tak dibenarkan tinggal. So we have to look for our own place to stay. Allahu Akbar pula. So that was another challenging also lah. Yes. So I have to stay somewhere. And travel to St. John's. Yeah, I was staying somewhere in Ampang, then have to travel. Tapi Ampang dekat lah dengan St. John's. But the thing is, I have to live on your own. Yeah, you have to live on your own. Yeah. Tengok tu tuan-tuan dan puan-puan. So 2 tahun dekat sana. Ya, 2 tahun. Sains ke arts? Arts. Okay. Kami tak dibenarkan ambil sains. Mereka yang tak nampak. Kita Tengok hanya tu. dibenarkan ambil arts saja. So even though we have interest, kalaupun there are many blind people, bukan saya je yang result dia orang memang bagus, tapi masalahnya tak dapat masuk aliran sains. Okay. Yeah, that is mesti also adalah sebab-sebab tertentu. Lepas tu you pergi ke universiti. Ya, lepas dah habis form 6, I managed to enter university. Dan masa di universiti, berapa persen lagi tinggal penglihatan? It was okay. Masa saya dekat universiti, saya dah tak boleh jalan malam. Dah tak nampak dah malam. Malam saya tak boleh jalan. Kalau gelap tu, I can't walk without using a cane anymore. Macam sama macam orang tak nampak lah. Cuma nampak cahaya lah, nampak lampu kalau ada street lights, macam tu nampak lah. During daytime saya boleh nampak sikit. Malam tu kiranya tak nampak langsung lah. Maknanya kan tadi kan Sumita kata B3.
Rabun yang teruk kan. Tapi bila dah masuk universiti, dia Kira- jadi dah pergi kepada kategori lain dah. Dah pergi B2 dah lah. B2 dah makin merosot. Ya. Betul lah, dijangkakan glukoma akan your eyesight will go down. Yeah. So after 3 years dekat universiti tu, at the end of it all, masa you graduate, langsung tak nampak. Tak ada. Saya mula jadi tak nampak langsung masa saya masa saya bersalin anak saya yang pertama. Okay. That was another biggest challenge lah. Sebab sebelum tu saya masih boleh nampak lagi sikit-sikit. So lepas bersalin, when I lost my eyesight, I really had to go through another huge problem raising my baby without any eyesight. Allahu Akbar. So masa tu dah bertugas dekat MAB dah? Dah bertugas dekat MAB lah. Okey. Ini satu perkara, tuan-tuan dan puan-puan. Seorang ibu menjaga babynya dan dia tak nampak. Ini belum lagi kita pernah mendengar cerita kisah ini. Ini saya nak tanya juga ya. Bagaimana soalannya tu? Bagaimana perasaan Sumita masa tu ada baby kecil? Lahir biasa ke atau cesarean ke atau forceps? Biasa. Tengok tu. Biasa. Okey, Sumita, tadi kan Sumita kata you had a baby, right? Dan kesukaran seorang ibu, you penglihatan untuk menjaga baby. It was a normal birth? Yeah. Alright. Dan cuba cerita sikit pengalaman sebagai you penglihatan yang menjaga baby dan juga dalam pantang. Okay. Okay. That was kisah yang saya actually, bila kita dapat baby, it is something very joyful kan. Yeah. But I was like sebab tiba-tiba dah jadi tak nampak, so there are a lot of adjustments, adaptations yang I have to do. First kali, since first child, saya sendiri pun tak tahu macam mana nak how to feed the baby, macam mana nak mandikan baby, macam mana nak handle. Especially people used to say bila ada baby tu, the eye contact between mother and baby is very important. Yeah. But that is one thing that not only me, I think almost all those who are visually impaired go through that same problem lah. Yes. Okay, but orang kata I would say kuasa Tuhan lah, Yeah. The bonding, sometimes bila kita pegang baby tu, tak payah eye contact pun, they will know that this is my mother. Yeah. So memang I could feel it lah masa tu. Okay, so feeding was one of the biggest challenge because bila kita nak menyusukan bayi, obviously kita kena nak daripada bancuh susu, daripada nak agak sama ada kita letak puting getah tu dekat mulut dia dengan betul ke tidak. Even that also can get choked. Lepas tu cara kita pegang botol tu betul ke tidak. That was really a huge challenge. It really took me a while to really learn how to do it properly. Mandikan pun tak sangat. Mandikan because as long both our hands are free, saya letak di atas kaki, saya dah boleh mandikan dia. So that wasn't a big challenge. Tapi bila tiba part nak menyusukan baby tu yang very very big challenge. In fact, saya sedang buat research tentang tu. Kita sedang buat produk, kita cuba hasilkan botol susu which is user friendly for the visually impaired mothers lah. Saya tahu tu. Saya tahu tentang research itu. Sangat-sangat hebat lah. Ya. Salah satu daripada, maknanya kan Sumita, you were able to adapt with the situation, with your situation as well as the new baby, because orang lelaki mana tahu kan, tuan-tuan mana tahu, kami yang pernah beranak ni tahu kan, betapa macam mana, bukan trauma, betapa perlunya kita menyesuaikan diri dengan menjadi seorang ibu baru, right? Dan congratulations, dan saya betul-betul tabik lah kepada Sumita ya, yang telah dapat menyesuaikan diri untuk menjaga baby dalam keadaan awak. Okey, satu aja. Sepanjang masa daripada kecil sampailah dah kahwin, dah ada baby, Sumita ada tak melalui beberapa siri rawatan
Okay. untuk mata tu? So kebanyakan rawatan yang saya went through yang melibatkan surgery sampai umur 8 tahun tu, I had about 10 eye surgeries. Okay. Okay, then I was continuing with my medication lah, and selalu at least 6 months once saya kena pergi untuk follow up. That went on sampai saya even form 5 lah. Mula-mula 6 months and then later on around 1 year. It depends. Bila mereka kasih appointment tu, masa tu kita pergilah. So it went on. Lepas form 5 tu, bila my eyesight became really bad, I stopped going, which is actually not the right thing to do. Ya. But macam we will come to a point kita dah jadi bosan dah. Yelah. Benda yang sama, everyday kena letak ubat, everyday kena, bukan satu titik ubat. Kita kena letak 3 jenis ubat. Dalam mata? Ya. And then ada satu jenis tu, macam I remember we used to take Timoptol, Dimox, apa lagi entahlah, dah tak ingat dah nama-nama dia semua. These are some of it. Bukan sekali sehari. We have to take some of it sampai 3 kali sehari. You know, and you are doing it every day from day one you were born until umur 17 tahun. Oh, memang rasa bosan lah. That is something like really, and I know I shouldn't stop, but dah terlalu bosan sangat kan, I just stopped it lah. So that actually also one of the reason dia mempercepatkan lagi tahap kehilangan mata tu kan. Kehilangan penglihatan tu, dia it expedite the thing. So that's why also I feel masa saya bersalin tu, mungkin itu juga merupakan satu reason why I lost my eyesight. It could be because of the pressure, you know, when you're going through this delivery. But also mungkin sebab saya tak letak ubat mata continuously. That also another reason. So it is very important for those who are having glaucoma to continuously ambil ubat mata tu. Dan itu ubat titik dan juga ubat makan. Dua-dua. Ada for a certain stage in my life, saya dah ambil ubat mata lah, sebab mula-mula Dimox tu dalam bentuk pills, but later on they have Dimox dalam bentuk titisan lah. Okey. Dan sekarang ni memang kalau ikutkan you are B1 dan tak nampak apa pun, cahaya pun tak nampak. Tak nampak. Total darkness. Ya, total darkness. Okey. Dan berapa lama dah yang ini? Total darkness ni? Since my first born, that was lama like dah 20 over years. Around 24 years, because my eldest daughter now dah bekerja dah 24 tahun. Okey. So 24 tahun lah. Okey. Sepanjang menerima rawatan, sebab apa saya tanya Sumita ni, sebab currently you are doing research, right? Apa pendapat you, dua perkara saya nak tanya. Sebagai seorang pesakit, saya panggil OKU lah, pesakit yang ataupun orang yang mengidap sakit glaukoma ini, ada tak you merasakan you nak tahu lagi mengenai glaukoma, you nak tahu lagi sepanjang you mengidap penyakit ini, and then you do your own research. You, kalau sekarang orang sekarang senang je lah Sumita, tanya je ChatGPT. Masa tu mana ada kan. Did you make an effort to find out what glaucoma is all about and all that? Okay, honestly, I got all that information every time when I visit my doctor, eye doctor. Okay. So apa yang mereka bagi tahu, I just take it from there. I didn't make any additional effort on my own. When I was schooling ke, when I was in the university ke, I didn't do any additional effort because I already know what will happen and I am prepared to face it. Okay. So that actually strength which I had lah that time, because saya dah tahu dah benda ni akan berlaku, dan to face that I must prepare myself with my mobility, with my braille, with my untuk gunakan komputer dengan with voiceover, all those things kan. Saya dah memang prepared. So it didn't really bothers me much about
getting to know more about glaucoma, because saya tak ada pun harapkan satu hari biarlah mata saya ni celik, tak ada, saya tak pernah pun harapkan macam tu. And I know eventually it's going to be worse. Okay. Yeah. Okey, soalan seterusnya tu sama juga berdasarkan Sumita sebagai seorang yang terlibat dalam penyelidikan. Do you think that research on eye diseases is important Oh, as a prevention, as measure lah? okay, actually it is really important Okay. because eye disease, masalah-masalah yang melibatkan kehilangan penglihatan, sebenarnya satu masalah universal. Yes. It happens to anyone. It can happen to anyone at any time. Yes. So yes. it is something which is very important that everyone should be aware of. Dan penyelidikan memang ada dilakukan, especially di luar negara. Even in Melbourne, in Australia, there is an hospital which is specialised in glaucoma. But di Malaysia memang tak ada lah. Yeah. Okay. Yeah. Tapi di Melbourne ada. Hospital which is specially for glaucoma. So kalau di luar negara tu, I know a lot of research is being done, and now with the technology, the prevention untuk seseorang tu jadi tak nampak langsung because of glaucoma is becoming better and better. Good. Ya, yeah, way better. Bukan macam dulu. Macam saya dah 1 minggu dah kena pergi operation. Sekarang dah tak macam tu lagi dah. Sebab dulu teknologi tu semua tak ada. But now they have the technology. So, but how much it is being carried out dekat Malaysia, that one we have to get some ophthalmologist. Yes, yes. Kita opinion. ada persatuan ophthalmologist tak di Malaysia? Ada. Maybe Sumita dengan saya elok berjumpa dengan diorang lah ya, untuk menggalakkan supaya kita wujudkan satu research center untuk penyakit-penyakit mata. Okey? Yes. Nanti kita usahakan inisiatif ini. Okey, lastly, Sumita, apa pesan Sumita kepada rakyat Malaysia dari segi ilmu pengetahuan tentang penyakit mata, dan 2, untuk mereka berhati-hati sebab dikatakan juga gaya hidup sekarang juga menjadi penyebab kepada meningkatnya blindness di Malaysia. Okay, my one and only pesanan lah, please take care your eyesight because selagi selagi belum go through masalah tu kan, selepas jadi tak nampak, you won't know exactly how much of challenges that you have to go through once you become blind. Yes. So sebelum benda tu jadi, you need to take care of your eyesight. So we need to create awareness di kalangan budak-budak dari peringkat sekolah rendah lagi, that they should take care of their eyesight, why they must take care of their eyesight too, and how they should go about taking care of their eyesight. These 3 things is very, very important for everyone. Yeah. So daripada kita hilang penglihatan, it could be because of accident, it could be because of obesity, it could be because of diabetics, it can be because of high fever, many reasons kan. Yeah. So it's so important that semua orang harus sedikit sebanyak tahu tentang penyakit-penyakit mata ni, and then how that will affect their lifestyle, Yes. and then how it can really cause a lot of challenges. Ramai yang because of lack of this awareness, bila mereka hilang penglihatan tu, mereka rasa that's the end of everything. Yeah. Ada kes-kes yang pernah kita di MAB, kita pernah come across, people has gone to the extent of committing suicide because they couldn't accept the changes that took place in them. Betul. So we don't want this to happen. So the only advice that I would like to send to everyone out there is, please
take some effort to learn about all this disease and how to take care of your eyesight. Okay. Thank you very much, Sumita, for sharing your own experience and then kepada pesan-pesan Puan Samita itu. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi menonton podcast ini, Umi selalu pesan, bukan saja tengok, sebarkan kepada saudara mara, keluarga dan juga dalam komuniti tentang pesan-pesan yang telah tetamu-tetamu Umi suarakan melalui podcast ini. Terima kasih banyak-banyak Puan Sumita di atas perkongsian tadi. Terima kasih Umi. Okay, sekianlah saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.